determinant ge ani super part oina la kadoi se koigi determinant ngrang tam gi ba determinant gi property khara hai tare masigi property si amaru oi handa ke exercise si amaru oi ba exam du si am hangan ba koi exercise hai tare sida theory gi pass tu maru oi dagi exercise du maru oi yengse theory gi part se te kesuna te ma gi lai ba property sing gi proof hai tare masigi proof sing si maru du moi ado property sing gi kai ki lai hai ji mathang mathang nai na se ba koi tare ko yan han bada Lady property is a no high target, I seen them high like a collector's property, the Yauzer. Man Harris the Kaino target, the Quiggy determinants, a Quiggy man has a rogue Kalanga, a metrics the lap, squad metrics the lap, and a good determinant Haisa. The Kaigumba, Rosika Kalam Sika interchange to Womatam da determinant Gibelusi home they have. Metrics Amagi, Roga Kalanga interchange to by the transpose lobe. I would transpose to give to transpose to Womatam da Roga Kalanga Kadova. Interchange to matamda determinant gi value di hongde sine man haresi yeng si man hari ke exam koi pup basama taw doini akoi determinant is mana de line as man taroga mo sim lo keskwai de si determinant symbol makalamani man tar akoi na a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 sumain taroga determinant am kaglai reba masigi determinant value puthokse nang haibada koina any akoigi row natraga kalam de expand to bi hai ade koi di hojik se fast row de expand to se ba asi se fast row da ade r1 de expand to re hai ne ko se r1 de expand to di equal to ding sting nang haibado r1 da c halirani di a1 next siga cancel chakraga lemhori ba sigi mari se masida diagonal into to se apni adu targa di b1 b2 c3 sobdana minus B3 C2 ai lani next mathang da A2 mu ise A2 sidi A2 ira kan ni kai sai lani minus am lani ba minus A2 yai ko se aduga man hai se A2 gi sigi ro ba gi mapa da leba ro ga kalam ga cancel sa khraga lemhori ba sigi mata gi mari se masida mu cross into tawna se ba B1 C3 minus B3 C1 B3 C1 next am khakta ngai re pathang namo khoi ki si a3 mu a3 bu kana di plus la plus kana a3 dum samani siga cancel sakraga memory ba sing mari sida kana b1 c2 minus b2 kana c1 smai toroga determining gi value si puthoe ba yai ko se hojiman hai si ro ga kalam gi interchange to se hai bani adu de khoi se del 1 haina another determinant am law del 1 hai se ro kalam ga interchange to se yeng si ro da le makti ma kalam di sa mali khoi to di se si first row se first column di se a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 hojik se ro si kalam ji interchange to matam sida ma gi anu determinant yeng se ba answer to kai tara ke do adu sigi kan sida ne koina c1 da expand to se ke su kai di hai ko koina expand to bodi to ning ba to bi hai sida row 1 da expand to is ne kana da c1 da expand to se adu c1 da expand to se no ni roi kai maram gi sigi result chap man la ka ne ba yeng si ko la e la ti yeng si ko yong se aina a1 ire de ire a1 ana siga si cancel chakre b2 c3 b3 c2 loi le resta chamane next sigi a2 iba kan su magi position di yong a21 hai bane ba sigi position se adu di what ta bane na kai sai la kan ni ba so minus adu di aina launa hai draga su c1 de hek expand to bada masigi result si mak sa manana ke do ba la kan ne ba sida su adu machine haning si ke do ba ro ga kalam ke interchange to ga su ke do ba determinant ji value di ke do ba hong di hai ba si sida khange ba ko ya ni ko sima next mathang da ani super property anisu property na man hai se kai noi tara gadi aikoina determinant sida any two row natraga any two column hek interchange tawraba adu tara gadi determinant gi value se opposite sign lakne ha plus layer mana minus layer mana plus lakne sine any two row any two column interchange tawba hai bane ko ning se ba interchange hojiki duna row ga column gi interchange tawthungna bane ko hojik anisu basina kai haiba row ani natraga column ani hek interchange tawbada determinant gi value do opposite sign lakane yeng si ko man hai se hoji try da doge del se a1 a2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 sumaile hojik specific expansion si ai hojik hojik asi hai ge dangari ga man expansion R1 expand tawre ha bele hojik tawgi dangari ado asi expansion je sasat ithoge ba dai hojik mang tawgi dangari ko hojik sida ina puthoe asi ge hojik tawgi dangari smine puthoe next mathang da laktu sina hojik se kai property hai ge ba row ani natraga column ani interchange tawna ba ado de khoi yeng asi interchange tawbagi symbol du bos mine tawgi dai na khoi se R1 ga R3 ga interchange tawre ga hai se R1 ga R3 ko thona se ko yo anu ba determinant phangani del 1 sida laktu si kamaina R1 ga R3 ko thona se B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 wala sida khoi na laktu se mo amu yeng se ba hawji si ke do ba si gi first row da le ma se ta khoi ge do ba third row da lakhre duga third row da le ma sina first row da lakhre onthona gare ba matam si da so anu ba ma masigi sina kamai to si ge hai matam da sina ka ai expand to gi ba R1 da expand to gi ba ne ba yari ko se asina yo R1 da le si A gi pareng natra du ta ga di ke do ba R3 da expand to ke su kai te ko R3 da expand to matam da yeng se ba aham da kana irani A1 A1 की पोजीशन से हम मुनिये से A1 से कना है बा A31 है नि यारे को से पॉजिटिव साइड लाने यारे को सीमा तो तारा गदी A1 ले A1 से के सेल सक्रे ले मोरी पसी मरी से मुनिये से पसी मरी से यो माना अनि को से तो से B3 C2 माइनस सिने क्या B2 क्या C3 नेक्स्ट मथंग दमु सी A2 मी रसे तो A2 से माइनस A2 लाकने मरम देसी जगह से कने बा A कना ने बा A32 ने बा A32 हाइब्रिड के दो बा 1 ने बा माइनस लाए रे को से अदु तारा गदी यमु यंगसे सिगा सी के सेल चखरगा कना लाने से B3 C1 माइनस सिना कना B1 कना C3 लाखनी समना रोय बा A3 सु प्लस लानी प्लस लापी मरम त हाई रोगे हन हाई ले कोय रे को से अदु A3 से ले रे सिगा सी के सेल चखरे B2 C1 minus B1 C2 hai lakrane ba adu di yeng sini ali ta gi result siga mun compare to sia yo si jaga A1 lai ke su kai de si su minus la A2 minus A2 lai ke su kai de adu mathang da A3 su plus lai ke su kai de loi sa mane bracket manu gi sia mun yeng sia yo bracket manu da siga se si ira kan da sina hana irang mane yo sida ki ko sina mu ko na lakta ani si mana la ke di kala kamal ro kani minus sum kamal ro kani samana sum to so ona le ngani yo lai phom si ga ko thong na ngani ba sida lai mo maham jaga si yo adu di si su manan ge di kala kamal ro ni minus sum to so thong na bani si su manan ge di kala kamal ro ni minus adu di apun badigi kala kamal ro ni minus to ma kamal sat lo bada kana ga manana ne ba mata kisi ga manana ne adu ta ga di minus to ma kamal lo bada sida minus है कमल लोगों का तारा का दो रिजल्ट से सी का माना नहीं है बना ट्रा और सी डी कराने है डेल नहीं है बना ट्रा और माइनस कई लाख रनी डेल है बिल्कुल मक्साई डेल और मुझे कई वही है वो जो उठूँ ना बता माइनस डेल वही करे अब यार नहीं कोसा सीमा अरे ये मतलब किसी याम हम सुबह से याम संबंधी हम सुबह से ने कई है मतलब दा याम से सी ने बपोने मसी हम सुबह से कोई के determinant सिदा any row अनि ना ट्रा any column अनि माना भाई बने mana ba se yarom ba ro ani na traga kala mani se ha mana ba se yarom ba determinant gi value se 0 ta ne ba ye ko se masi gi pro masam yeng si akoi ji dialam lawre masi je koi na A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 hain thonjen ge ba smana sidam mun yeng se aina iriba determinant si R1 siga R kanaga R3 ga manayeba adu di masig determinant si kya ta doi ba 0 tai ju toi ne ba khoi ya ko na row ani hek do ba interchange to bada na tra column ani hek do ba interchange to bada determinant gi biru kai sai la kane ba negative sign am la kane ba adu ta ga di imply adu di del equal to asigi row 1 gi kanaga row 3 gi interchange to le lower se ba ya ko se adu ta di kai sai la kane ba mana sam chung thok kane have na tra mana sai chung thok kane masida either determinant ya
ꯍꯣꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ R1 ꯒ R3 ꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ del equal to minus ꯀꯅꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ del ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯎꯅꯤ twice ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ del equal to kana 0 ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ del ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 0 ꯑꯗꯨꯗꯤ determinant ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 0 ꯁꯤ minus ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ row 1 ꯒ row 3 ꯒ interchange ꯇꯧꯕꯩꯅꯦꯕ ꯍꯣꯡꯗꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯣ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ A1 A2 A3 B1 B2 B3 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ determinant ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯁꯦꯕ k ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ determinantꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩ k A1 k A2 kana k A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 하이나 ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ R1 ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ k ꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯁꯦ R1 ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ k A1 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯔꯦ B2 C3 ꯁꯣꯔꯤ minus ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ B2 kana C3 B3 kana C2 next ꯃꯊꯪꯗ minus k A2 kanamu ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒ B1 kana C3 minus sina kya laani B3 C1 plus k A3 mu thamani simu siga si cancel chakraga si mari sida mu B1 C2 minus B2 kana C1 B1 C2 minus B2 C1 yare ko se yengone sida aina sida si expansion tamong lei nasi tamhum sida k amam no yaw bayo yawe ko se masi k si kamal lawre ba ina smaina loina k bang yoro drasi ja kamal lawre ko smaina k si kamal lothoeba adu ragadi si manung dale hori po se nasai sigi expansion oibro oidra check to oiramganeba so oidna sigi expansion ne bas si kanada expand to ba first row expansion to bugi duneba sai han ba tawjibudo yai ko se masi hani ngisi kana ta ba k times kana delta akoi del sida ke do ba kana ni tu tawgino koi se k hai bas ni tu tawgino ma karambada first row da masuda tarai ba determinant anu ba determinant sigi result sing sai ge le ba delta da kana del da kana na k ni tu taweba masi hani ngisi ke do ba any row amada natra ke do ba any column amada hack ke do ba karamba scalar amana into hack tawraba tagadi anuba determinant am phangwedra ado hana gi determinant gi kya into tawu maneba haiba k du into tawu sa maneba yego se masidagi property am khangeba koina kai noi taragadi loi to osi ko si se sida focus tawse si pirame khalasi ihan an baru osi kana kam lobi ya k am kam lobi ya yego se ado taragadi row amada natraga column amada kedoba kamal loba yaba yaramadi madu kedoba kamal thokpa yai haibane ba samane man haisi concept matrix ki matang so ma yawiyeba matrix ki matang dana kaigumba k amna into taw taragadi magi manung ga leiba element ki makta kara kara into tawne haba k dun into singre hayaba determinant ki matang dadi if masina kaigumba kai oramaba determinant haibisu oramaba yego se leiriba khudimak into taw kadaw nateba supnagi nangna pamba kedoba row amada natraga pamba kari kalam amda into taw gidoineba aduni matrix ki matanga determinant matang khenaba si jamuna khangda yadeba heng khenaba yam yarokhine ko hojiki to kedoba scalar into taw bi matang si matrix tana araiba element khudimak into taw kadawa determinant ki matang dana kedoba koigi any row amada natraga kedoba kalam amda khatang into taw to kadaba yai ko se adu khenaba mu yeng siyo ai
matrix की matanga determinant की matanga खेलना बमतंग हुजी कमल लवी matang से अभी तक आये मत हाई गया एक example इस दिए शेप हुजी any इसे matrix ने determinant ना देखो मसीदा आइना सिकी element खुद ही मक चिता कला कमल लवी है 2 अमा कमल लवी है देखो से अदु तारगा दे आइना होरेन इरक मतमदा 2 अमा कमल लौरगा कमाई इग्रने है बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुमानी इग्रने है बा matrix की matangdadi khudingmakti kana kamal lawne haba 2 ama kamal lawne but sina kai oramaba determinant oramaba yai ko se kai ora kadai masu kamal law ya doine ko determinant orisu ke dodune ba kamal law ya doine ba determinant की matangdadi yongoni first row da kana kamal law yai 2 kamal law yai second row da kana kamal law yai 2 kamal law yai third row da kana kamal law yai 2 kamal law yai yare ko se adora ga di first row da gi 2 ama second row da gi 2 ama third row da gi 2 ama 2 kya thole 2 ohum thole adu da ga di mapan da kai la kane ba 2 kyo kena ba si matrix ki matang da na leiri ba khuding mak tai kamal law ga da determinant ki matang da na just row ama da gi na thara ka da ba kalam ama da kamal law thok ka da du to bu su mangai scalar में do तब उसके दबा मैट्रिक्स ना अरे बकुती मत इंदू तब दबा देखिए determinant की मतंग दना ना अपाम रो अम दना ट्रगा के दबा कलम में इंदू तो सिंगर लोरे यार को जादू नंगरांग तम की दो कोई ना अस्मान तो ले मतम दा सी की determinant पुथों मतम दा के द कई लाकने बा क्यूब लाकने का है बदो n पावर n लाकने का है बदो कोई ये a की ऑर्डर की मतुंगी ना ऐना ऑर्डर 3 होते कई लानी क्यूब अदु मंगला तरह से तौरिसा यार को से सुमाइन तौरगा सी property masam kle next hujiki property number 4 ta mengai da amta ga hayo amaga hayo si man hari se determinant namada any row row amaga row ani any row ani proportional oraba proportional oi ba ni ko proportional oi ba de kaino ratio manaba hujiki property number 3 da identical oi de 0 ta ni hayi hayi ko haji la tu sina property mari subagi makha ai mai le ko ni se amai to hai matam da any row ani proportional oraba na traga any ka do ba kalam ani proportional oraba determinant ki value dum kya ta hai ba 0 dum ta hai yeng siman hai si proportional oraba di yo ena a1 a2 a3 b1 b2 b3 k times a1 k times a2 k times a3 yengoni muna hauzik ani si divide taw no ni 1 by k loi tarangani haibadi first row ga kana ga third row ga proportional ore hai ne ba ado si determinant value kya tai utoi ba 0 tai utoi ne ba yam lai yengoni ke do ba oh a1 yo ado ta ga di hojik sidai kana yo hojik ke khoi kamal lobi concept ta ahum suba row se kana kamal lobi ai ke ma kamal adu di si ke kamal logre lo se ba se ke kamal mang tham ga ni ke na yare ko se hojik yo first row ga third row ga ke do re mana re identical lo re property number 3 da tam gre ek identical lo di determinant kya ta hai ba 0 adu ki into kya line no se 0 equal to kya ta re se 0 yam chamba concept hai di property number 3 ga property number 4 ga combine to ba property ne ba si hai ko se so property number 4 bu lai next property number 5 ta mu property number 5 ta hai se kai hai matam da man hai se any row amada natraga any column amada leiriba elements sing se 2 or more element ki sum da leirama ba elements sing de ko magi row amada leiba natraga column amada leiba element khudimok se sum 2 or ke do ba more element gi mong da sum da hek leirama ba adu ta ga di ma hai ba determinant puthok pa se 2 or more determinant ki sum da thamba yai ai de sine ko example se ai sin hai ba di gyan ta ro yang man hai si ko na samai ta ro ga a1 plus sum lambda hai se a2 plus sum lambda 1 hai se lambda 2 hai se a3 plus lambda kana 3 hai se b1 b2 b3 c1 c2 c3 howji yeng se man hai se ke do ba a1 plus lambda 1 asio first row sio first row da leba element khudimak se sum gi mong lai tra loina a1 plus kari lambda 1 gaina a1 plus kari a2 plus kari lambda 2 gaina sum gi mong lai le ba man hek le ta ga di man hai se masi gi determinant se ka ba puthok pa ya ba a1 ga pa ba ma
A1 A2 A3 se makhoi ga paba determinant ama yai ko se plus kana ga mung paba lambda 1 lambda 2 kana lambda 3 si ga paba determinant ama sigi sum oina thamba yaeba yai ko se masigi proof sei to le roige masigi proof yam tamba proof ni kamai to we haiba matamda sigi direct expansion to roba kana sinaraga first row sinaraga like to si yaurabane ko direct expansion to yai ko se ni to dis kai ne ba first row da expansion to sei ula age ba yai ko set expansion to thuoge ko huji hoje ne to receive first row da expansion to bane first row expansion to ba sai swine legi bracket nung legi si hong da si dum hani sai khoi na first to gi du sa bani hong si kana hakta ne ba amang da a1 plus lambda 1 a2 plus lambda 2 hai la pu sikta ne hong yai ko se man hai ning si ke do ba sigi a1 si ga mu ani si ga mu paro lambda 1 ga mu si ga mu paro thugai ro next sigi a2 si ga mu paro lambda 2 ga si ga mu paro ta mani ni to lo waidra sidu ta mani sidu kani ta mani yai ko se a gi makhai mu punsil lo lambda makhai mu punsil lo man to ri proof to ri si ne ko hai se adedi a makhai pun buduna kana ta ne ba sai a ga pa ba kana determinant ta doi ne ba lambda ga pun makhai duna kana ta doi ba lambda na sa ba determinant ba ta doi ne ba yai ko se aduna masi me de ko lek dum yeng ase yai ko se de dum yeng buduna gyan ta ga ne khalle to nga to anu thu kai doi ne ba yai ko se ma mathangi property sidi ai anu bunati akhoi gi mamangi matrix ki parada akhoi gi matrix transformation tawraga inverse puthopagi ama tawgi akhoi na matamdu da ahum supa matrix ba transform akhoi elementary operation ahum supa ma khak tawgi haibdi any row ama da row ama change tawba se kedoba another row ama da kai gumba khara into toshila kedoba row da plus toshin ba araga akhoi transform tawba yai ga na akhoi gi elementary operation ahum supa port madu mangni determinant hali kedoba any row ama da kai ko se any row ama da another row ama da any row ama da ko another row ama da kai gumba some scalar am into toshilaga khari bu row da plus toshile khala se ba madu tarakba anu bu determinant do hani phim du mai ne hong wa hai bu dio aina r1 si hong do re ba kai ko se r1 si kamai na r1 da plus twice kana r2 kana hai ba aina r1 hong do mo si kamai ne ba r2 da kana into toshilaga 2 into toshilaga kana da plus toshin doi ba r1 da plus toshin doi ne ba adudi anobu determinant ma la oidra man hek toshin ga de madu da lai pa anobu determinant do hana legi bu determinant du ga ke do ba value ke do ba sa manai remain same hai bane man hai yai ko se adu da ga di machine property number kya ne ba 5 property number kya su no 6 property number 6 su yai ko se adu di property number 6 di ai hai ra ni su anobu concept nati mamang dai na ta ki ba matrix ki matang da 3 point kya no khoi matrix ki inverse putopai matang ma yawi bani yai ko se madu gi da ahum su ba hai tare ko sa mane matrix ki matang to bodo matrix na transform to ba hai ba yai ko se dana mu ke do ba madu gi operation du pan matam da determinant gi value da ke do ba hongde hana tamba gi wane ba yai ko se adu di hojik ki tam gri ba property taruk hai tare taruk adi marak taina extra oi ba khra hap ki tare ro ni pa ra tam gi ba khudi mak se masi sinaraga application type hai tare sina masi yam hangal leba asi da tawri ba proof sing siso dum hangal le kyam da masa da hang ba he yawi mak chaw na hang ba ra ga di jiki exercise ki saruk si da hai tai da ko exercise da yawi ba khuti ma hangani hai da te madu ga manaba mong do ni kamai na tawga koi gi determinant ma sum du piraga sum da so bo masing am pirang ne ba ko sum adu ta halo ga hai do ne ba ta han ba da manai se expansion taw ba yaroi ko determinant po ko si ke do hai ge expansion taw bani hai dai ne expansion taw bu si yaroi kari palo hai ba hojik tam gi ba property kya taruk oro tare pa laga ke do ba proof to asi ang tune ba lak to is yai ko se ti amuk to ni remind to sini aham ba da kai hai ba row ani row ga kalam ga inter transpose to ba da ko gi matrix se transpose to ba da determinant gi value ke do ba hong di hai ba ma ani su property de ke do ba row and ko row ma ga row ni he interchange to ba kalam ani he interchange to ba determinant gi sign do ke do ba opposite sign la krani degi ahum subudana ke do ba identical ora ba row ani kalam ani identical ora ba ke do ba 0 ta ani de mari subudana kai ha ba ko ge edi row ma da some scalar ma tu to sin ba se das determinant du kana tu to kan ha ba harvest scalar du ni tu to kan ha ba ne ba manga subudana edi ko ge
kari khoi element rom da element khudi makse sum of two or more element le ramagadi determinant puthok pada so two or more determinant khaduk pi ai habani yai ko ja adagi aroi bagi duna kai haba kai doba khoi gi sagi matrix ki elementary operation gi ahum supa any row ama another row ama da kai doba kai go makha nei tu da chulaga plus to sin bada ahum balai te samana process kai doba kalam da toro si ai habani yai ko ja sumai le मरक्ता यावी प्रोपोर्शनल ओइतारगदी जीरो ताबा अदुसु यावे मदु म्याम से लोइना अखोइगे कोक्सिदा हालगा थमदोइने प्रॉपर्टी म्याम से वखनजिदा खंजल करब पांदोइनो हाइबदि आइना तगदोइबदि मखा पोलक्तोइनेबा यारे कोसे प्रैक्टिस की मखा याम पॉलिसी मतांगदि हजि लातुइसे concept khenaba amatang hai sidani yam soigalisi akhoi ngasai matrix ki matang da elementary operation taw matamda row da tawgargadi ke doba row da dum taweba kalam na hawgar kana ke doba kalam da dum taweba change tawbe mongsi tawgi ko khoina matrix ki matang da determinant ki matang da so sigumba yai haigi masu taw kani hone soidana sigumba eko yai hai row ni interchange taw ka yawi da ne determinant da so tawduini masu kalam mani interchange taw tawduini tawbutabu determinant ki matang da di row gi application noi row gi palam ne khala sebo ngale ga doba kalam mong pan ge siya adi row ga kalam mix to bo ke su kai de ba nang nang da ka we matung ni ka su kai de ba tawbutabu matrix ki transformation ki matang da di ke doba ya de ba row sinara kana row dum sinaga da ba kalam ora kana kalam adum taw kha doba determinant ki matang da di ke doba mix to ba yai masi concept ni ba ngang sing de ta kaw ri kaw ba ya de determinant ki matang di mix to ba yai khango matrix ki matang da mix su ya de row ta ma kalam ta orga kalam ta ba ma ko se masi ki concept si ma ya maro ba point nei na ju ji ngang ba point si ma si ma ya khoi gi wakhal da loi leina se si ma ya ko se adu di hoji tam gi ba khara si ga kamai to orga khoi exercise ta kai no yaw si kamai na pan doi no hai ba gi ai de kham trick oi kai oi hai ta question bu ya mani pulam hot ba gi tan ja di lei oi ko se yeng si question amani la khol ga dum yeng khoi video si yam sang do ro ba na ngasi gi part 2 gi ona di am khatang holam ma gi exercise ta gi aduga part 3 da dum exercise ki oba adi yam maru oba pass o ye ko aduna part 3 da exercise ki si makha hai tare ko pulap full na su maru oba khangala ga dum part 3 da hoseba ya ko halbi to di am khatang select to se kamai to ge di yeng se question am khatang select to se question number 8 ki roman number 1 sida man hai si proof to wa bani masi proof to de se expansion to ro so ta ba wa ni expansion to bai chu mathau ta de ko property sina doin hali tam ge property me am karam property sina ga dage ai kamai to ga dage hai bisi kamai to ga dage ya moni se ko nei na aham bada masigi proof si to na bo hona matam da nangi wakhal da lege do se aina ta handu si kari no si mahana kok to se aina ta handu si kari answer mari natra ahum zigi manung da as am khatang wor si ani ma wor si ahum mang wor si nang sidagi kai do ga phang ga dage hai bu mun khana se ye si ko sida ko si a minus b by b minus c minus a warning boy bi ye woni aina sidi si khadong matam da a minus b phang bra a square minus b square phang bra a minus b dum lak pi ai ko se next mo si ke do ba sidagi si khadok ni ko adu di yo sidagi mo si mo khadok si c minus ka phang ye b minus c hai gira c minus b hai gira ko lak sa ga dong ak ni to bu ai no ji hai mamang gi du ga samane ba hauji ai kana change to doi ba r1 change to doi ni kamai to ga r1 di kana khado ga r2 khado ga adi kana hauji ji kana change to ri ba r1 change to ri ba change to ri bu ro si si na ba ya de ba to pu change to bu da ya go sa di kana ga change to doi ba r3 ga change to doi ba r3 change to bu da mu kana r2 di hong bra ne hong di r2 dum sina se ba ado si to du si kai ne ba r1 se hong se r1 dagi minus kana tawraga r2 kai go se r3 su change tawra se r3 dagi minus kana tawraga r2 sinari ba si dum sina se ba yari gi smai su siko yana lai haradi sinari ba oi change tawra sinari ba ro na ta kalam do ma dum sina se ba to pa to ba su yari go se adu era ga di akhoi na sigi tawbai maram di khangi ko si ta na honai ni a minus b ga kana ga b minus c natraga c minus b ta hanam honai ne koi yai ko se maram du hanga kai ba si pale long ka de do oi ne ba yai ko se equal to yung r2 khaktani hong dri si r2 tham si ko kya 1 b kana
b square ngasai hai ni smana hongdong hojin tawbada determinant gi value hongane habrane hongoi adum leina do equal to thamise na yari ko se adu dio khaido se sidegi se khaido na se habani ko khaido se kya tare se 0 se khaido se kya tare a minus kana b se khaido se kya tare a square minus kana b square hoji mo sidegi se mo khaido se kya tare se 0 sidegi khaido se kya tare c minus b sidegi mo khaido se kya tare se c square minus kana b square property ama pan ba hore ego se next ani su property pala se yone sida a minus b ka malo ya bra yai sida c minus b ka malo ya bra yai adu property ka malo property pala se ego se adu ka malo ya habane na kana ka malo se ba sida ge a minus kana b ka malo se sida ne kana c minus kana b c ka malo tho se yai ko se adu raga di sida he ka malo ba se jaga se kai hoirani 0 adum lai jare madi कमल लोग 0 तुम ता जरे सी जगह से a minus b कमल लोग रे क्या ले हो रे 1 सी जगह से a minus b कमल लोग रे a minus b हाइबा मगा a plus b हाइबा मग लाक्तोय नत्रा अदु a minus b कमल लोग रे क्या ता हो रे a plus b ले हो रे बा क्या को से अदु मथन द सी दी होंग रोय 1 b कना b square अइदा b कमल लोग अइ सोय ब्रा तुमे b कमल लोग भी याते 1 ले कमल लोग भी याते क्या को से नेक्स्ट मथन द कना 0 ले नेक्स्ट सिदगी c minus b कमल लोग रे क्या ले हो रे 1 सीधे कना का मतलब रे c प्लस क्या ले हो रे b ले हो रे मखा तना प्रॉपर्टी पांगी के सु काइदे याय को से न प्रॉपर्टी क्या दी पाले हो जे सीजे का मतलब की प्रॉपर्टी अमगा सीगे ऑपरेशन तथा भी प्रॉपर्टी अनि बुदी पाले बा मखा ता बसिदी नंग जीरो मसिंग याम याव दाइ नेस्ता ओदो एक्सपांशन तौसे बा कोइ के तौसे बा एक्सपांशन के सु काइदे बा याय को से नंग याम दरबद प्रॉपर्टी अमन तक अनि दी पांगे दौ ने प्रॉपर्टी पालो हाय तारा गति याय को से अदु हजे एक्सपांशन तौ मतन द मुनि यंगसिनी हानगी a minus b em लेजरे कना c minus b em ले एक्सपांशन तौ दु से अलोंग कना दनो फर्स्ट कॉलम दा 0 याम याव बा इना हाय 0 याम याव बा अदु तागदी c की पास में इगेद्रा मा सिना बा इरोय 0 याव पोसिदी इरो नो बा मा सु इरोय बा कना कते इसे बा 1 1 सी पोजीशन सी 1 सी a कना ने बा a 2 1 की पोजीशन द ले बा ओट ओरबने कै सा लाकनी माइनस साइड हम लाकनी अदना minus 1 line थम से मान हारि से c सिगा c के कैंसिल चक्रो हाइबनी ए को से अदुगा फि कागी को कक पु पिया दे को हजि किन ताक पे कक पुगी वाने कक रेस ए को से ले होरि बनी सियो c इनटू तोरस क्या को से क्या तारे c प्लस कना b माइनस अनि से मिनटू तोरय जा क्या लानी a माइनस कना b हाइदि माइनस सम कम याक पुगी नै लोइना माइनस 1 जिस क्या को से माइनस हाइरा सी दुइने बा असिमदि प्लस नेब लेसी माइनस लाखै कೈ उनथोएबा माइनस लोइ उनथोएबा याय को से सिदगिदि सि मखा सिद लाके को मुनें से a minus b c minus b मुनें सि को थाबे के थमगी गे माइनस यवा सिदा b b का क्या रबा c minus क्या ले होरे a माइनस होरबा याय को से अदि मुनि यमुनि सिदा सी का कंपेयर तौसेबा को c minus a mo के तारे यावरे आदसु a minus b सु के तारे यावरे कना हक दि वाली b minus c कमाइ लेबा c minus b सिदा माइनस हम यावब्रा मसी माइनस c इनटू ले लोइन इनटू तो दाइ ने ताम हक तनत्रा ताम दि माइनस थमनिउ जगा थमजा दाइ ने याइ को से अदु तारगा दि कदोबा सी के माइनस से सिदा संग्रगा कना ताहबि याबा a minus b कना b minus c minus कना a सुमाइना ताइ ने कदोबा प्रूफ तौ तो ने बा याने को से होजि कि दो कई प्रॉपर्टी पाले बा ऑपरेशन चथबी प्रॉपर्टी अमा याय को से नेक्स्ट मथंग द केदोबा कमल लोब की प्रॉपर्टी अमा अहुम सुबदन केदोबा फर्स्ट कॉलम द एक्सपांशन तौबा मा सिदगी दे सिदगी डायरेक्ट लाए ककना लगा सिगे माइनस से करा सखिम ने बा सिदा स्ट्रेटजी सखिम ने सि ब्रेकेट से चंगी ने याय को से सि संग लगा सि कई ओन गरने बा b c minus b ले सि कई ओन गरने बा b minus c on थोखरगा सि रिजल्ट से ता दुने बा अदुना मेन ओइबा अहान बा कोइ वखन थमगदो सि कइने बा आइना ताहान दुसि करिनो मसी वन ऑफ देम तामनी ओइबे होम ओइबे मदुगी वन ऑफ देम आई फंगनब होना दुने बा करम ऑपरेशन चथरगा फंगदुइनो अदो यारिंखै सिगुमरा याम चथबने को होबगदी कोइगी रो मसेन खाइदोंनबा कलम खाइदोंनबा तौबिसे मसिना लोइन तौनबने बा यामना याइ को जा माने अदुगा मखा ताबदी
ngasi video si yam sangani aduna part ahum suba part ana khaidoge mathangi exercise ki saruk adum hose sigumba tawsing je adum hose adu ngasi ki example oina sum pibagi wani adu ngasi ki je past time matang solution jarage tangi part 3 si yamaru oi ko hojik part 2 da tai ba sigumba question number 8 ki number 1 tai ba sumaina map ama leiri loi tak toine si singje aduna exam ki yamaru oi ba part oi banena yengi ba kangbu su mathangi part tumadi miss to bidanaba